Ka Meghalaya People United Front MPUF kawai nagising balang hapok ka jela menta kasngi arpo terik uno pra araja arpowai kalayo panpenka ya kawai ka jeli terekam kata kabarnihat sergel ka bahap hapok ka jingpe jingkmi ka MPUF Riboy District. Hagane kasngi ladon lang u Presiden ka Central Body utapoi wanmi lalu Chalbastar Miria Finance Secretary Menglip Latong u Finance Secretary Jackson Sotun u Presiden ka Riboy District ladon lang ru u Finance Secretary ka Confederation of Riboy People Shining Star kan telabat kiwe. Ki nang yalam ki bahak mat kane ka circle ki kan thup ya ura sangma kumu Presiden u Berling Stone sangma kumu Vice President u Dimas Polong kumu General Secretary u Pendap Mayong kumu Assistant Secretary bat kiwe pat ki para dekhot. Meghalaya United Front. Ngi aingo yo blay. Baulari la sumar yangi. Bagili yo hado kane kala. Banlong. Kinong kitkam. Jong kaseng. Hibaro kawai. Ngi shimya kane ka content smai. Haka kerteng blay. Badru. Lembah kariti senchar. Kari. Hiboro kawai. Bantrai ho. Ban syakri. Da kamensim. Bada kabor baro. Kadbangila. Yakari. Bat kajal benriu jong. Ngikularu. Banbut nuksa. Yakidengchat. Jong kilong shua. Manshua. Kumutiro sing. Ukyang nang ba. Bat kiwai de. Ban ngikularu. Ban batskem. Ya kariti. Senchar. Jong kasem. Bat ban syakri. Ya upai ba. Kabri uhunyotrat. Jongi. Klem denyo. Yano. Ublay nyarabi. Sewa.